Yo, none of us la blade a Bible, Nikami, or Mashi TV, and when I she saw Adima, so I can club Ango Shida, confetti, my word. When Balakaspon, Ladeba, Nuchamun, by the second Samantaka, Majala, Cafe, or Dromo, they can be Kaka, Bineki, Wako, Jim, FM, Jimmy, and Leneke. Scoma question for the film in Linkabog, but no charge, no share will be here. It is son, you what feel black, but Onumishi, Kabeko Kataico. Yo, none of us want to have any inside a kanji. Galloway. No church them got away. Nyame, me ma bi sandeko. Ejake no ko ya no ye jeme. Galloway shitonji nika bo yu one. Ake scissors efono na follow na hon. Chimin bi ake. Na menji meni me ani yo se. Ona anokwale tan ye gan amale kutumpo no jino ne hwe wo nupa ni wo nye ye gan majache me onupa ni wo nye ye gan amale son jino ne jia mo bon mawie da mi bi sande ake Galloway na meji me ni te ya hon jen na me potin na fellowship mo jiyan na kai mi bi kole wula mo sande mi bi gbese ma che sande ni na kai no lehun mi bi agbegboshi kolo ko mancheme sande cheme kenyeme nke bi ni mi bi gbese manche sande ni mi bi kole wula mo sande ni mi sa mi bi agbegboshi alolo si yen bi manche ni jamo pa lewo mi bi le sande ke wo cheye ake Galloway no na fe aje chaka apoto manya na menji me ni fe ni bi komenson ne fio ega kate wie mo anane to be wo bu alo noko shinye gbadwe nyinye sumo na yu akenye gbadwe onu mi shi nyanu sabala uteje me akwe adwe baba o nyawa de nche wokwa wa ndem kwa kwante ani bi na afie ye Galloway nyawo kwa akadi lela ake na kan jurisdiction no pa ye jema odogba Galloway nyede che nye kwa Galloway aka ye manche alo ahon wo sponge yen nyede che nye kwa inside nye kwa ya le ne inside ni afo Gandangbe Advancement Union kanyele che nye kwa nando blog so na lo babu ashine blog so nando blog ji ni amelo na me ba na me ho yale ni ahon yale Galloway je ni ndomo ni afom Gandangbe Advancement Union ni nekekune gameno neche nekekune ni amentao na mekekuna afemini akekuna sani na tawo eko na pa wa gan obrayan bi gan obraye na tawo na pa wa me ana benye na yale ni kan shene fe ni nyena fe e Galloway mi ene me fe won tuji ne nyena ne ni fe ni sha fe e Galloway mi na meba ni ame hon aba na hon ga property se ahon nyeme ahon Galloway ji eni ndomo na ke gbo efe ko ni wo nyeme no ba je mami na mbaba ni bi ni kamoshi ni Galloway ni ji Galloway government yen Galloway nyomo company ni machine ni government en che yen gama nyomo government peko ni alolo mi ebi ka mele ne me ani gama je moja che me ka mele ne me lo na me lo alo gan ni bi na ahon yen me yen ti asie game nyeti asisi ahon ga properties kenye ba ma mi se poje ni kamo nsi ye ma mi ahon fe e agbo ahon fe ahon sipoje fe mi to ni nye kwa Galloway ne ni yale ne ni kansin ka akiya wonye me game ya ye manse na me unu na fi o aman ba nya me fi si ka game ba akiya me ni ka ba no ababa hon yale emi nyin mi to nyede chenye kwe mi to ni nyekwe ababa hon me kekeke me tishin ba me no amenjewo benyena yale ni kansin omo amba be to ani nyina amba ho bia na efe na anyo mudia
me ni ba ho bi e ne machine na fa me nyeme ka me cheme sinye kwa machine mi to ni nyefe nye kwa ni aba ho machine se no office machine ni ahon ni aba for wall wall e kan se gate ni afi ni wall e no ne ni ka me ba me nyema se na me hwe me ye je me ni ame ho ya le e kan se nye de chenye kwa nyeme ga me nyeme ni government enye nyomo ye bi e ahun mi fe won tuji agbagbe ni na fe mamo company em fe company em na kan ni ji gather away ni le blame gather away eyin domo ni sha anye ni nyekwe ababa hon ni wonye me no ti oshin ni school be mami gbege bi enye mami aya school afi noko wakame ni wonye wo problem baba o nuchumo be mami ni kan bamba hon ni ake ni create nuchumo ni kanjoko wa wenchuji ne ni nyena ni sha anye fe ni nyena boy so ni yo ata o ganjoko bepo e bi e ni wonye me game ni ka me yelumo yele yo no ablade abi nye de enchenye kwa nyimi akeno ni ya no eye ulu no ani ko nye da na ka lopi jino ni yo show mi ye shi ni wole ni yo nu eyin efe dwen lo ebe mi abe dwen lo oni mi shi dwen ka dwen lo mi po na che dwen lo ise no ko kwa ni yo lele mi e fa fe dwen lo e no ewo no fe na fe chaka no fe na fe manya cheme ke nyeme abo ablodo na agbo na shi alo mi bi eko ake galowe se kan ni kamoshi eje me galowe se pon na hon na ma sode pa sode te sode jojo e kamo no game gadangbe bi game nye no yo mi eje me gama bi nye no yo mi chalo nu pa ni wo nye kan le nye disappoint wo big time mi na se na mo kokra ni onye kian wo mi na se na mo kokra ni onye ene me ke je fe na te yo be nye ba ka do ni le mi na ka nya awie lele te ado mi aka te na ka yo nye mbo wa blo nye na ke nye mbo wa blo shi nye kan ni nye fe nye kan ni nye fe be nye na be ni hon galo we fe mi bi ololo e ja ke ko ya awie ko le wulo mo ba ke bo ake no mi jijin gbese manche ba ke bo ake no mi jijin na kai no agbegbo shi manche agbegbo shi alolo manche le ba ke shi jeme le no mi jijeme no ewo no me jime ni me ni ke jeme ha na ma mo no na ma jeme cheme ke jeme anokwale began nu pa ada gan nu pa ni wo yan anokwale ba mi da ahun aye shika no ye ko agada we ni no ni ya no shame ba feto mo amele no ni ya no onu mi shi bode che ko mo galowe ko mo bona fellowship ko je na hon to mo ahun mama e mokola na nye beke bi nye gan gwekuma bi nye gan abe ndoko papa na atun abe ndoko papa na nko te ewie mo bebo no bu mo ko te ewie mo bebo no bu mo shi mamba do cha me mutwe onupa ji ni wo yin onupa ni wo yin ye gan onupa ni wo yin ye gan ameto ma me mumu shula foi amete gba ameto ma me mumu shula foi ame fiot ma me na amenako amenuko nchi nye ga ya nye chi nye la ga nye mbo wa blo nye bo wa blo nye mbo nye de che nye ya blo e ja ke nye bia nye ya ke wo se ni lele nye gbogbo na ye sajin papa ye nye ni sajin gbo so dino na yo nye ye tenye ba fili han tenye bumi alo ye gbo yan je nye yo tenye ba fili ni atin gonu pa nye disappoint wo big time ma yu a nye bo wa ablo mi ablo di enche nye bobo iwo nye digbe nye bo wa ablo mi ablo mini no ni mini omo no yi onye mini omo no yi onye ni nye dwe nye bi ya yi nye dwe man bi ya yi aba ye lumo na ke fe moko shi je man bi ona nwani wo maja che me chi mo fe nu wo na nye na gbe fe na gbe papa
no ni na gbe fe na gba nye keka se ni hu nye keka se ni maja chameni wo nye gadan gbe se pe ne ame na gbe fe na gbe papa chi mo fe na gbe nya fe na gbe papa na me nya me kase ni hu ye mi chisi je tamwe na no chisi je tamwe na no jinye me wo mo ko ke mo ko akefon mo moko kweke moko akefon mo aka onyemi no no fio ebele jalegbe ka ya le naka ko man bia ale naka fe mo neke da bi moko kweke moko nuko chisi jie tamwe na no jie bi wo mo fio no na twisi mo cheme ka nyeme aso gadan gbe le ne gadan gbe ba nye neke mi pisande akeke won tawe le neke ko mo bona ho ko mo bodi eche ko mo ngbe mi ko mo bona ho galo we ne fe chuchukwe na afe ni to mo squatters di meni yo jeme ya le chomu efe ise ne yakwa jeme na do no afe chika manya amamu no ba ya ko o abi wulo mo san le ba ke le eko o abi jache mensa na ba ka me le eko no o na me no ji meni fio ni ye na me ji meni fio ni ye na me ji meni fio ni ye aba mo ni bi enye ka kenyele eko bebe lumoni nye yo it is very useless mo be lumoni nye yo it is very useless se na me ko kra be e ja kete fi ato yin o ma na fe no ko yemi no le eko na fe no nyo sani na no nyo chani e isele hu bo lumono ye is very useless mo fiamu ni eko no ni ya no je ko e wi won ni yo e ya ale e fian no sumo ba nyo chemi minisani be nyaka join kra no ya ke hwele maka bagama sate kra oda no nye nu saban yo lele anyeni wonye gadangbe investors baba wonye gadangbe bi ni invest nyo ma telashi be nye ka sani gadangbe ano esani gadangbe ano ni wonye gadangbe investors no ni sene ni mboko be biake Charles nyama men sane di Shatawale ka Richard nyama kwe no mini do di na me fake en wagan me mini kwe keme ko ba yue na kan yo me ko ni nu saje ni ma bibi le boda ejake talela ka wanye ma janche me ni ye shikamo onu mi shi wanye ma janche me ye nyele ni ye shikamo jogba kwe ne kegbe me ne nye ni san ne cha me nyana me na me le aka mbi kanyu gba fe bo dromo kai mo shian woka yinkula woka bia ne ke babu no fe ne ke project again in le aka ne ke ma le ke po nye ba sa nye ba ye shikmo shikako ye de shimo aje no dinu wo ku oshishije aka ne ba fe project alonu chimo ni aje ko ne employ nyemme gadangbe biye do dinu ni mo biye wo ba vision wo ba dwen ye no ba wo nye kule wo pia na kan no kuse shine ke gbe me na fe ke ni cha me ni fio ni so bo abaya me de instead of abaka ma ke u nyemi bo bi ene egbe kono fe nuchumo no ko ejeme ona yi nu eye wo de nche wo hingbe ejiana wo hingbe na no wo ke wo gugun ana no wo na ke una no na fe ni na nuchumo ni Richard Miama oshineke manche ha le shikon ne ke fe ne ke project ne bi e manche ha le ne ke gadangbe fo bi ji ame no efia ni nyeganya yelumo ye ni gadangbe shikon no ko meto nye ye egbe ni nya agame ni nyumba efia me dromo ke gbe na eko dani you de ke wi mo ni akabo fi abo no hia ye bo fi abo ne ba pa olu an podi nche ba shi eko bo fi abo no hia ye ba pa olu podi nche ba fe mi ni e ba shi eko no wo bo fi abo na me ba bo ablo an podi nche ko e fe no ko ba gbo ne ba bo ablo e ja ke hia mo no ke an ale ake ebolio ke mene ni ekole ayi yen le yin lo jogba ekole woke aji ayite die ayite ba yin lo jogba ni ke yi bo fi amon ni jin e ba sa na no chemi enye ke wona ka ne wakaji ke yi ne sa na no ma ba wo gadangbe investors ni wo yen wa me bo wo ma ja chemi ni wo yen wa me fe abani ya me de sombo no moji no le shoni ko te bi ma ba ke ma ba nyemi bisa no lololo akekalo we na meji meni ohonje neke na meni ohonje chika patapata manya neke mi bisa ni
ni mukobaka ke ni sani ni ebio de che no ni mi chi me ni ko aka me wale jije gbese manche ni ayibo nte kole ulomo ame enyo ame oje no enyo nye te namo nlawe ose no ma ite koblan alo papo nye enyo namo di mo ni me ni ose ni mi bi wan ke mo na ka to le manche je ni je amo pa le o mi ni je use because esande nye le no ni ya no ye jeme kabashingme na change ona nyonu pa nyenye ga ona a change for accountability no onye fiot mo nye na akechi nye mfe no nye trisu mo ona chike fe do mi an you te e do mi an nye me you te because nye me come alu na be jomo to the extent ake o kegbomo o chegbomo kele nje bona ka de san you offend yen chelele ne le akachi kadi bona bale de na kan jale be whatsapp a shi sawo no na shi o se mi na shi o wo cheme kenyeme nya wo bia wo isande ake na shi o se mini potin tino na shi o wo abo ablo ni kadi wo te wie mo ayi wo na sa to awo ya fo nyeme no ni ya no e galowe ye nya hihwe mo cho ye nya hihwe mo masuma ke wa kwesi ni fo ni cho mu efen wo ba shiko meko kaji wo je wo ba magbele phone line se ko ni kwele ni twa ni cho ni jomo nya wa kwasi ni fo ni wo ba 3 minutes no ne blog so na ndo blog ji ni amelo na me ba na me ho yale ni àwọn yale gada we je ni ndomo ni afọ nyekwa gada we nyede che nyekwa gada we aka ye manche alo àwọn wo sponge yen nyede che nyekwa inside nyekwa yale ne inside ni afọ mu gadangbe advancement union kanyele che nyekwa nando blog so na lo babu ashine blog so na ndo blog ji ni amelo na me ba na me ho yale ni àwọn yale gada we je ni ndomo ni afom gandangbe advancement union ni nekekune gameno neche nekekune ni amentao na mekekuna femini akekuna sani na tawo eko na pa wa gan obrayan bi gan obraye na tawo na pa wa me ana benye na yale eni kan se ne fe ni nyina fe ye gada we mi ene me fe wontuji ne nyina ne ni fe ni sha fe ye gada we mi na meba ni ame hon aba na hon ga property se ahon nyeme ahon gada we ji eni ndomo na ke gbo efe ko ni wo nyeme no ba je mami na mbaba ni bi ni kamoshi ni gada we ni ji gada we government yen gada we nyomo company ni machine ni government en che yen gama nyomo government peko ni alolo mi ebi ka mele ne me ani gamaje moja che me ka mele ne me lo na me lo alo gan ni bi na won yen me yen ti ase game yen ti ase awon ga properties kenye ba ma mi se poje ni kamo nsi ye ma mi awon fe e agbo awon fe awon se poje fe mi to ni nyekwa gada we ne ni yale ne ni kashin ka akia wonye me game ya manse na me no na fi o aman ba nya me fi shika game ba kan me ni ka ba no ababa hon yale emi nyi mi to nyere chenye kwe mi to ni nyekwe ababa hon me kekeke me tishin ba me no amenjewo benyena yale ni kanshi omo amba be to ani nyina amba ho bia na efe na anyo mudia me ni ba ho bia ne machine na fo amenyeme ka me cheme sinye kwa machine mi to ni yefe nyekwe ni ababa ho machine se no office machine ni ahon ni aba for wall abafo wall e kashin gate ni afi ni wall e no ne ni ka me ba me yin ma se na me hwe me ye je me ni ame ho ya le e kashin ye de chenye kwa yin me game yin me ni government yin nyomo ye bi e ahun mi fe
when chuji agbagbe ni na fe mamo company em fe company em na kan ni ji gather away ni le blame gather away eyin domo ni sha anye ni nye kwe ababa hon no wonye me no ti oshin ni school be mami gbege bi enye mami aya school afi noko wakame ni wonye wo problem baba o nuchumo be mami ni kamba ma oni ake ni create nuchumo ni kanjoko wa wen chuji ne ni nyena ne ni sha anye fe ni nyena boy so ni yo ata o ganjoko bepo ebi e ni wonye me game ni ka me yelumo yele nye kwa agada we nyede nye kwa agada we aka ye manche alo ahon wo sponge yen nyede nye kwa ona ano kwale tan ye gan kutumpo ojocha abla no menson jino ne hwe gan Robin Peter to pay Paul onupa ni wo yen gan Robin Peter to pay Paul no jino ne hwe ame ye gan keke ko teshin wo bo ba yue ne me ko ba ka mi ni wo chite akecheme yu han ten chandoli le mi na fe a fe kwakwante ani bi a bo wa bloda na gbona shi na ya matan ni musu ani bi nimbi galowe na meji meni ya won jin kole wulo mo agbeblo shi manche gbese manche nye ba tun awo meni won galowe kede nye ba boldly nye ba tun wo meni won galowe na mamule ne kengmene be nye fe you are incompetent nye lumoyele nye yo it is useless domoko crab be because tevete domoyo ikedi lela kenye lumo mi eri nye yo afi no chaka basa ejeme nye batala shi nye kenye leku be nye lumo yele nye yo mini jishishi cheme kenye me eno ma na she gbele phone line se bona fi ni nkolele wanya atwa na mecho amedwemo 0274324331 0274324331 gbese bi meni ke a feel life na you no ko concern gbese amena ke ya concern gbese be ameba men tag me the comment section ke ni bi ko men fe mo enenwehye ame tag me ni me na le aka mi bi aka na me ji me ni on galowe incompetent chieftaincy na ayo ega kote wie mo pe abaka mi ni wo kote wie mo abaka mi ni wo ngbele phone lines 0274324331 0274324331 mimbi to mbe ni enu savan bio mimbi ake galowe ye na me na ho na amamu no na amamu ye je me na me ji me ni me na ho na amamu no na amamu ye je because no ba am ni me ne ba ka ele iko me ne ba ka ele iko me ne ba ka ele iko na ka di bona me yo mi na ke nkola ko e ba pan no hello ablado fa no gbe pan no gbe ke ndo tu akejo hello nyemi pan echi 0274324331 0274324331 kola ko e ba pan no hello fa no gbe pan no gbe ke ndo tu akejo English you fa ne you ando na ya nche obi agashi na me ni won je me alo bi na ga nyuma shishi je manche je wo na ba wo shpo wo e sana na ma shpo wa ya wo obi agashi na mo je no wa mo shi street ali mo ni won je me no ne oche mato butterfly chef you ile money ho ni na ko document ni ko abia mbaka me na me nyame na me che ame ho kodoko no obi ana mimbi ke esini mfoni ake na meji meni ho je ka me nyame ba out na mba chon wo ba me fe lu mo na me yo eje it is useless o male cho ya lulu yen ke wa na mo ni ho je ni ma shi ya o nche o yi wala don ni e ba hin wa ke wo ba na me ni ho e ba hin wa wo ba na me ni ho e ja ke come on incompetence here if it too much onu mi shi incompetence here if it too much oni bi chon gan nu try nyele chon boni nye ho ifa nye tu amam bi ye
nye dwama bi ai ahon ifachon aba ahon ni no ni ko ba yue mu me ne ba ka eleko be ni chon shiko de nche hon ya lo mi ni no na ne keke dangbo blanya bi won lo wa e ke teje show aka won na wache won to won na many yo behind ni ne jemo ba na aba bu ngba ejinche mu ni bodi nche o ba gboda e ba febo na pe e ja ke gbeji na ba che na kan gbe me ne no ji many claim aka mi le ko e lo ken ju aka shi lu mo yile na yo e gan e fe pato manya chaka aba ke mi ni wo chinle wie mo chame kanyame etowo gadangbe youth etowo ejake leaders no yin they are being from fullest typical from fullest honi minshi they are being from fullest eneme me kometete ka ka mo ke ba de twi se ne ba dwe mo ji komo no ba dwe ne ba teke no atala shibo kwa shia se no ni ya no na china no apelegbe na abo igbe na incompetency kola ko e ba kan no elo ablado fa no gbe kan no gbe ke no tu akejo Hello. o fa no ja e kan no gbe ke no tu akejo Okay, achome nya ene men track in the batiano. o fa na no na ya nche O fa na min biya ke wono ruolo ha. Ale no kamanche, nidin kamanche ni pakitara. Tego chulu anso agaka fe manche, leke no kune enye bi isam. Tomo bono ruolo enye akele we beba wakamlo. Enyo plani na pielo. So kuni bumo bilo ne. Ale no ni chinge benkele ne bile no isade. Agro plani ya bebe ni to no ya ke ha yute. Ani nye filo kuna kango. Ani nimpio. Nye kwa Ghana we. yo inche no ni yo minji to me personally nye ko machima benko nupa ko ni ma biles and because mi nla ko nupa enu wonye gan afen flache they are from fullest mi no maka ke they are from fullest amele ko no shamba ke baka amele ko chiko bote mi awon ba na ka amele ko na meji mi ni na kajibo na me yo ye gan no ani mi nkun blo ha mokokura ye gan na kajibo na me yo Okay. Yeah. yo inche oyi wala don 0274324331 0274324331 mi bi ololo ake galowe shi compleche na me ni ti ahon je me na me ni hon je ni ka ahon enwe na me na ahon ha because koko yen wo mi o na ga me important no na mamo ye je o na ga me important anoni yomli o na ga da me for mo bi important anoni yomi mi wo won bi ake na me ni ahon je me ni na me na ahon mi da ne yo yi ake ke june na pe fun aye konkun o ba na me ni ba ke bo ake ama me no mi ngijen chike kwakwante ani bi ya no no bi e be mo fian mo pusese e ja ke edun shini na ayeye aplofo ni tomo meneme mi na ke kola ko e ba pan no elo ablado fa no gbe kan no gbe ke no tu akejo Okay, fine, good evening. fine Over na show me new that me track in Chadunia. ando na ya nyemi udate Bra, if you can see, what you call, frankly, what you call, Ninja. ando na ya What you call, nyemi ando na ya makpa bo fai o fai ne ke otwa ka bo etu e tv mi makpa bo fai no delay mi ni wo ke fi o ma wo gbasan le ke chon phone no boni ofi ono ma phone call gbe ele baba tv mi makpa bo 0274324331 0274324331 insani bi mo ji ake galowe na me ne ahon je me ni na me na ahon abo wa blow ye gan kola ko e ba pan no elo ablado fa no gbe pan no gbe ke no tu akejo hello hello, me Bamani. manje papa bla o fon gbe ke no tu akejo o fa na nwa gbasa ni phone e no je mojo mo tv e no manje papa bla o fa na cho mi na do ni that ando na ya you mo no yo se wa lele ene me we ha ni bo abuwo bo
where ka woni too much fun ni that TV no really can eat da sugo kon wa ya no na ma fi o se na wo be ni wo mangana di ba se kashi ha o nche Oyura don nye nyuma job ni ifata ya abu ga dangbe no ya ka hwele mo keke ni wotawo abai cheke amuko je etin ona no mi wonye meme ni me ni ke ame ho ame lia no kwale ame li ake ni na agbawulu ni shikot ewie mo tro pe njo na ha me ke na ka se sablo china ka mba ya ewo ba fedi ba talashi ba akwani ni afite mi ne kola ko iba pa no elu ablado fa no gbe ke nu twa kejo over name in church channel ke you that line cut in cheko over na no na ya over na ye shibami animi ma shi ko no ni chumo ko pa no chuo Simon, no come penny bana ke. E come na ke shi don like ni bi come bona e wo bi peke yumo ya ba ibale ta frate bi ni isa ni babale. In pa mo fa ni chumo no yu ogbe ma di ime ba bono, ma di ba chego. E wo no pa e ke o yu come mi pa mo fa e shi ko no do li le no. Ko ni keji me come ya chego na ati sha wo no pa e no afin se. Ni wi na ka ke shi mo ni chabo bi ane ebi gwa ko chiwo no pa e kolo e o ya ke shin bo e gamo no pa e boku kra be mi ni ya be kwali ta flaje e wo bo e o ka bule ha mo ku ya be bo abe ko ku no ku ha mo boku blo ju no ku ha mo ku Jerry hello nyanyo date hello nyanyo date o fa na shibami yan yue mo mi je ake imbu ame moko shin yue mo cho ake bofia keke nkuchu ha metemo kwa bofia boni mabubo ma podi enche keje otele bonde sa ke bonde ja inye maka keke bo ye fine alongbo mapa ajibu wo be ma fedi ma fe shu akeshi ma yue no jino ni nchon imbu iya bule ke ame shimon ametemo fia mo ni ba fe ne fe na anye makele njomo ne neli ake e bo wa blo because ke okoka mba mo fe ni alok o ba fe watcheme mfeni nie kanye ya we wode onye owie no chimo na nya me pidi meni ka jenshi me pi ni babu ne kani bi na ewie mu shingmene ni ka bo yo pidi meni ame onu ame don because of no na ka me ewie ke kule no na ha me te me ko me wo bi ana me nya mba ewie no ani mi twam fa ishi ake je no ba mi je no ba fiam je no ba ke mi ke no fio ne benefit gadangbe ko me to nku to ya bu ma no je ndegbe na anu kwa egbe na anu onye eja ke wo ke won sa ne sa mo beja na kan dan sa mo ba nya ba no nyemi orati o fa ne na kai ona ke shi o ya ke o ke men ku ji chi na cho be chi ku me ano ni ake ba me shi ona be ni cho o mi pa bu fa o yin yawo eja ke no na nya wi no na shi bi ye no yu wo me ni bi ku me ni wo ye wo yu mo share bu no ye wo yu o ba ne o ke cho mi ke ha ga dan ye no ya ke wo se di ano ya yo ba pa bu fa ko ni o ja jo yu mo se ku me ko no hi shi cho ha wo mi pa bu fa o fa ne yo nyemi orati o yi wala don ko ngawo nimbo ajobu ni ebu oye eyami nyemi orati ele mi na ke efo yami lele naka aba ewa mwe la me nyewo me ni ke o ba nye to fache manu ke wo nye to fache manu me ni ntuna aka ba yue dada le ni bi threaten ke ni bi ele pi ke baba o chi nyeme na mo ale ke ji hie lokobe te afete ale ke ji hie lokobe ni kame alogbeme ndi jinye ona wo nyu oda na ke anokwale eno ni jowe infi amale eno ni ngo chiko yu anokwale amesumo sande na mbanye bo ke chan ni bi shi ode bi ni ama o wan rasta eni na ne ma ina ne ba ma jen no kokra chake njemo no kokra ba nye ba ke amba ke mi kofe na enye ma ji oyi no fe na enyi o ba jele be le san o yele no wo mi bi olololo ake galowe ye na meni awon je mi ni le akeke yuemo ya teshin ye gbese bi alo gbese ma jan cheme ba ka me no mi jijin ko lewe bi ba ka me no mi jijin me no iwo mi bi ake na me importe ji me ni ho je me e ame ni game nye na afulo eko han mi bi sale ona no ni yu ake ta flache
Kamina me come alo wonye me come na me nton amejomo ake oh ni chatnyama mesa shatawale deka gadangwe ndoni mi ne fe gadangwe bi mi ne ma gadangwe bi Richard Nyama kwe ni deka gadangwe ndoni mi ni project e fe gadangwe bi kani bi mi ni project nyetawo ni efe mi ni project nyetawo ni efe kaji many nye wo yin leader send ton wake each one for himself God for us all amemele mi nyetawo na mefe eja kan sana bi mo jake wo ma jancha me ni wo yin gadangwe je kanye na ka na gadangwe fo mo bi ni ngwa drama ni na mo je ame enyo ne pe me short baba o ma ba nye cha ne kegba me ne nye ha me eko ye nye gugun jiana na me kafe no ya ka chele monoko ne ba nye wa kutoto mu fe shimbo no na aleji ana yala ana program na ana event o mo ya she na bi ni ye ne kegba me ne ade nye na agba nya bi oni ya mede she nye na agba ni nye ke ma o mo ke na agba ba tele ame na me wa na mo me kwa fun ebele nakre ma ba ha wonye ya o mini no nyeta wo enye no ponye ba ye adeson ba ahia hu come o ma so de pa o ma mansion abopo de nche o shi kan mo no ba kan shi o ba wo o le facility kombe o le fe 4x8 o le fe 4 feet by 8 feet no wo o shi afin ngbo akan mansion po mu efe ngbo kan ni haje lumo yeli na yo ye gan chemen simo na me brand me fe ame man asimo na brand yi fe man e jake mo jan chemen ta na anye choje wuji ona na me fans na ka ma me ba shimo te fi oten no so e ke ama mi no shi afin sha te fi oten no wo e ma manja no shimo o shi afin sha o ti aloba Galloway ne ke sizle se fono nye follow ahonhon mapa awonye ya o cheme kenyeme mi wie ni ma wie da ai akekeji boni abale ni na kan ya ale ni awo bi awo ya keshin aso ibrahim lo Galloway a follow ahon fe mi bi sande ko le wulo mo gbese manche alulu agbogboroshi maji acheme min bia ke na me di me ni ya hon ni keje me ni ona ise ne ba online aka hon ma ike ni bi ahun ko le ma ike ni bi na me potin di me ni hon ni ke ni bi ni ona e se ko ni ken wi ahun ma vie ke ba shi atupa manche ake ye jurisdiction na mi le di man kralo ni yo jin man kralo ni wo lehun miniji no na efi oye atomo mu nhwila fo yi na tashi na akwe ni nibi mfite ni nibi anye pata gadangbe kenne keson wo ba yeyele na yesu mi cheme kenyeme anokwale ene kan isan wonye wo kefonje ni me na me ablade abibulu ni kemi yo be o machi tv no imbe efebe ni o masumake mashima kanyuma gbe ni ke wala ya kewo lele jufo ni baba ne leun be ekoni ma fote ni bi ma hwehwe eni ni bi kan wo ke ba fun moje bonafe ni ganda ngbe anya ko e ma papa na ebu ahon Galloway na ahon railways fe ni wo ke wo ye maji ache me ye jeme miniji am use you people are being too incompetent cheme nyeme ode bi na ma wa rasta mama na shi ebie njem lanka enyi akachi na kutokayo na egbe nya awu kokoko no ka anyi gbe na wonye wotomo nyenye tomo wo shi mo woni ka anyi pa na ke lo epi jino ni yo nsho mi lo pi ke papa o jino ni yo nsho mi shi mo ehwe wo wole jen lo ehwe wole ni ye tomo na ba nya gbe lo keba ni wa manfe ode bi na ma wa rasta nkenye ba wa bie nke shikome ko ma fe mo fi amo shida meni twa meni nya twa cameraman EMCR chomu fe o ma TV mi fe mo fi amo shida nyeka chi anye kra e ya get Samuel Wood ke the big fight night ni ja kotoku mi sande imba ogbeno ni radon kemi kwemo